آزادیا روزنامه‌وانی آزادیا راگهاندنê jî gelekî hatiye sînordar kirin ez ji ber xwe veveyekê nabêjim rêkxistina rojnamevanên sînornenas dibêje rapora azadiya ragihandinê ya cîhanê belav kiriye salane belav dike ev rapor ya sala 2026 ye. Di vê raporê de li gorî rapora berê Tirkiye 4 xalan berevpaş çûye ketiye rêza 160 em ên hal vê derê bibînin ka rêzbendî çawa ye kîjan welat di kîjan rêzbendiyê de ye bi giştî li 108 welatan ev lêkolîn tê kirin gelek pîvanên wan hene li gorî wan pîvanan vê lêkolînê dikin vê lîsteyê amade dikin wan welatan jî agahdar dikin ango rapora xwe eşkere dikin êdî her welatek li gorî xwe divê pê de biçe azadiya ragihandinê berferehtir bike lê bêguman hemî caran wisa nabe. Me got 108 welatin Tirkiye îsal ketiye rêza 163 ango berev paş diçe her ku mirov berev paş biçe hejmara mirov zêde bibe tê wê wateyê ku li wî welatî rewşa azadiya rojnamevaniyê ya ragihandinê nebaşe ber bi xerabiyê ve çe sala 2022 ji bo em bidine berhev Tirkiye di rêza nod û nihan de bû ango gelekî berevpaş çûye niha di rêza 163 de ye Tirkiye. Rojnamevan li Tirkiye bi çi têne tometbar kirin çima ev qasî azadiya ragihandinê hatiye sînordar kirin xala yekemîn ji wan re dibêjin hûn zanyariyên şaş belav dikin zanyariyên ku xelkê helxeletînin têxneriyeke şaş zanyariyên ku di wê demê de divê bi rengekî dîbêne belav kirin ev jî li gorî desthilatê li gorî hikûmetê li gorî kesê rêveber û rayedar tê guhertin kîjan zanyarî şaş e li gorî kê şaş e rojnamevan ji ber vê yekê têne darizandin rojnamevan karê xwe dike zanyariyê ku pêwîst dibîne bikîne raya giştî dikîne raya giştî lê hikûmet dibêje te zanyariyên şaş gihandine raya giştî te ew xelitandine ji ber vê yekê divê tu hesab bidî. Sivkatiya serokkomar li Tirkiye bûye yek ji wan xalan ku gelek rojnamevan gelek kesên din jî ne tenê rojnamevan siyasetmedar xelkê asayî yên ku li ser sosyal medyayê peyaman belav dikin bi vê yekê têne tometbar kirin têne darizandin dibêjin te sivkatî serokkomar kiriye te henekê xwe pê kiriye te gotineke serokkomar belav kiriye û tu pê keniyaye yan te rexne kiriye adin reşkirina saziyên dewletê rojnamevan yan kesên ku peyaman belav dikin di dilê xwe de zanyariyan belav dikin yan jî rexneyan li saziyên dewlet û hikûmetê digirin lê ew li cem desthilatê dibe sifkatîkirina yan jî reşkirina dam û dezgehên hikûmî ji ber vê yekê rojnamevan têne girtin têne darizandin bi salan dadgehên wan berdewam dikin. Sala 2022 li Tirkiye xaleke din li qanûna ceza hate zêdekirin xala 217 a lê hate zêdekirin gelek kesan ew yek weke sansûr yasaya sansûrê bi nav kirin navê wê belavkirina zanyariyên şaş e zanyariyên ku tu belav dikî tu rojnamevan bîjî eger ku xizmeta desthilatê neked netîcê de dikeve çarçoveya vê yasayê tu pê tê darizandin dibêjin te zanyariyeke şaş di nava xelkê de belav kiriye tu bûye sedem xelk li dijî hikûmetê derkeve yan tu bûye sedem xelk derkeve kolanan xwe nîşandanan bike rojnamevan gelek bi vê yasayê ango bi vê xalê têne darizandin hejmara wan gelekî zêde bûye ê ku têne darizandin yên ku girtîne û yên ku gef li wan têne xwarin ji aliyê berpirs û rayedaran ve gef li wan têne xwarin ku karê şaş kirine ango zanyariyên şaş li gorî desthilatê belav kirine heta 28 Nîsanê ango beriya du sê rojan beriya du rojan vê mehê ev meha ku em tê de ne 14 rojnamevan nihal Tirkiye girtîne
کورد جی ناوان ده هنه ترک جی ناوان ده هنه آنگو 14 روزنامه‌وان نها جبر وی که گرتینه روشا ولاتین دن چاوایه جبر کدوی لیسته ده 108 ولات هنه ام دبینن امریکا گلکی برف پاشچویه کتیه ریزا 64 افجبوی ولاتکی وکه امریکا کوخوا که دموکراسی که پیشکتی دبینه برف پاشچونه که گلکی خرابه در راپور داد بیجم تایبتی د سردما ترامپ ته گلکی برف پاشچویه جبر کو ترامپ د همو د خویانین خود دجایتی روزنامه وانان دجایتی سازین راگهاندنه دکن ناوی وان جیده ده گلک جاران دجایتی CNN و هنه کانال اندن دکه اف یک بویه سدم کل امریکا با آوائه کی گشتی آزادیا روزنامه‌وانی آزادیا راگهاندنه تکه و بر مترسیه و برف پاش بچه ارژانتین یک جوان ولاتایه که هر دمید ریزبندیه که خراب ده جی گرتیه السالوادور به همان رنگی ارژانتین 98 السالوادور خرابتره 143 ریزبندیاوی بلاروس به همان رنگی هر دمی خراب بو 165 میانمار ولاتکی وکه میانمار هر دمی خراب بو 166 نیکاراگوا امریکا لاتینی 168 ریزبندیاوی دناوا 108 دمگوت هجمار چقا زیده دبه تیوی واته که روشاوی ولاتی خرابه مصر 169 دوی ریزبندیه ده عراق وکه نمونه 162 ایران 177 گلکی خرابه دوار آزادیا راگ هاندنه ده روش بوی آواهیه ریخستنا روزنامه‌وان سینور نناس وی که وکه کارسات که بناف دیگه دبیجه به وی رنگی ایدی مروف نکاره بحث آزادیا راگ هاندنه بکه جواک به درستی جالی روزنامه‌وان و نای آنگو آگاهدار کرن جبر کو روزنامه‌وان نویرن هر تشتی لهر ولاتکی ببیش